ngasi date 20 ga 5 ki bank analysis ke video ne hoji yeng lasi ko video sida uri je si 15 minute ki opening candle ne opening candle sida kai dog have matam da akoina sida second candle ko opening candle ji second candle and third candle sida akoina kai dog ham da sigi jaga ji inside candle ama form tore inside candle ki form taw matam da hoji market ta kwaidagi akoina practice tawbada yamna nungai inside candle की breakout से मसीदने अखुना profit लौगी नुंगाई बम ले सिगी जे के दोगे हम practice पन तौवा अदे inside candle की मतंग न पना trade तौवा हिना ब कांगु द सिगी inside candle की नुंगाई बसे खंगने होजी inside candle जे खंगरे को inside candle की नुंगाई ब अमका ने येंगे को inside candle की सिदे ले म inside candle जे सिदे की breakout थोकी ब को सिदा मगा inside candle ना पंगे second sida inside candle nama first second first ki breakout ta sang mana ngorogana yamna phangle aduga second breakout ta sang mana ngorogana sidagina sibokki dang chatpaje si phange as 15 30 45 minute ki scalping ama sang mangam ja minute profit na lawrongane sigi pot sida hoji inside candle na nungai bagi matang da khoi yengre trading ama taw matam da trade ama changba day trade changba kangu ki damu tadi sigi inside candle asi amna important point ama ne maram di profit lawbada buying changba inside candle ki breakout upward to boiro natraga downward to boiro inside candle ki breakout se adu ki matik profitable oiba trade ne adu di mati makha tar ba ke doge matam sigi jaga ji da koi gi jaga je sigi jaga da hujik boundary khai ba jaga se sida koi market se mati amna shala leure aduga market se kaaba ngamdara sida hale aduga market se ngasi sigi jaga sida lotion ge 41192.4 da market sina chalakpa matam da kadai da resistance oini natraga kadai da support oikani hairibe area da resistance amadi support ki area da price action kari tawge habaji yeng mayam daka le samna de example oina hairabada hojik hayeng market se soy da hange loji assume to ji lahang po matam se green candle ama si tre green ne loji sigi candle green je sum ka khala po matam da sigi jaga je yo po matam da khoi yengane ka ino mana to tu po chen adi hang entry be ya jaga ka yeng ji ko hang entry be ya jaga sigi jaga je ma aduga sigi jaga je maga aduga sigi jaga sing hang entry oibe yaba point ngata ne mathak ta di haiba ngamre mathak ta di akoina buying thidu je sigi jaga je lan ba ngai bam chang si jaga je nga lan ba ngai kanda sida positive oiba candle ama thopa taraga de buying candle am thi ta buying candle do phangabra yengani do phang kana ko entry tawne yare ko adu ke makha da haidaraga di panbam je first second third sidigi hene cross tawra secretary di hang market je adu ki matik weak oye haina lor ngasi gi di video asi matang asi da loise